Pozdrav ljudi, s vama je Green and mi danas igramo Happy Wheels. Idemo Boss Levels. Dobro. Igrat ćemo koju par... ne bi to sasvina. Ultimate Survivor. Swordrobe. To su... to su... Draw... Uzet ćemo sa Vespom, ajde, noob. Sad ću da budem god. Sad ću ispred. Padi na nju. Nemoj sedeti tako. Dođi ti mali baro. Ne. Sad, level... Biću video, ovo je treća epizoda. Epizoda ne laga, evo ga. Crko si bre. Rating 5. Šta 5? Čekaj, probat ću da bacim gore. Ništa to ne uspio. Bam. Daj. Ubio sam debelu. Pixi pika. Pixa. Ubit ću te. U nogu. Pane. Kako ću? U noga. Ne. Tačno ga u leđa. Sada ću snimati sam mikrofon zato što... Ujede. Yes. Ne piše nigde win. Ne znam što napišem nigde win, ali dobro, pobili 50, sve smo pobili. Ajde. Temperature. Tata, gdje idemo? Pa sile idemo, bre, da preživljavamo. A ne mogu to da raditi. Šta je to, tata? Pa kriv, sile. Aaron, idemo sire! Oh my god. Beži sire, evo ti, beži! Ne ostavljaj me, tata! Nema veze, ode ti glava! Ajmo. Pričemo 3 šeme danas. Mislim 3 nivoa, ajde. Ovo da glava. Ajde. Vidi Deda Mraze. Deda Mraze. Beži mi sa staze. Ajde beži. Idemo. To hole in the ground. Da, ajde. Land, ja, nemam samo mire. A što sam se nisam za... Ode mi ruka. Ajde, Victory sada. Victory. Ajde, već se bavi svega. Pali do. Nećemo... Here's some text. Idem je dao. Dobro, to bi bilo što više sad ćemo 2, zato što nije baš. Neću pa Freezer Minecraft. 0.2. Takav mi skin. Sirajemo! Pocepamo! Manžel rogu. Ajde, sine damo. Sine! Ajde, tata! Zaglavili smo se, je da? Ne. Tata, noge moje! Šta je ovo stvarno? Start. Oj, svi do para. Šta?
Melu. Tää on. Sydä! Voi tätä! Oot palattiin kauas, otetaan. Olis, tää on. Tämä on otakareiden. Siinä. Ja teru. Sydä! Ole tätä! Tjus! Tää! Adö. Vegeta. Ada. Nossa bicicla. Geronimo. Ada bre. Ladi colto na bre. Bravo bre. Tienes de joder, bueno. Vegeta. Hyramo. Corre. No, okay. Dacă o să vă să digre, să-mi până o pa. Să digre, să-și mă Vegeta. Vegeta. Pețcă-mă. Ia să mă dure. Haide. Haide, să zic. Da, dacă ne-am prins, nu ne-a zis. Wow. Da, sta. Era uma cocina. Cocina. Faz globo. Tá. Era uma da minha direção. Olha maruca. Não que tá. Tá bom. Ah, cocina, não é isso. Ja, bara Vegeta. Nej. Nu ce biti. Să mi se băgăm niște vreau. Și ne mă dovere direct să Как я успеть? Vamos, stile. Dobro. Da se zaglavimo. Oh my gosh. Idemo gumo. Ajde gumo. Ko je sljedeći na redu? Vidi, stojim. Ajmo idemo. Ajde bre. Evo sad si naučio da stojiš i... Ajde čale. Preti školi. Idemo na drugi level. Ajmo, Sword Red 1. Sword Red 2. Čakaj. Ajde dole. Koji dobar položaj. Mene probode. A kako je da... U glavu. Jedan. Jesi srećan? Headshot. O ne. Ne. Ima zaštitu. Dobre. Tan. Malo leđa. Malo leđa. Idemo da se to gleda. Ajde. Dobro. Ajde se to da sad paćem. Malo makar si nešto što. Ajde. Aha. Mislim da se kliknuo. Ajde šta udala. Lol. Ne. Dobre. Ja sam.
Samuraj. Samuraj sam ja, bre. Bravo, u ženu. Headshot. Ne. Ovo će može biti zadnja šema. Ajmo da ubijemo ovog. Ajde i dole. Headshot. Oh my god. Oh my god. It's the last one. Die. Die. Yes. You earned victory. Victory. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Pustite like, sub, share, koment. Vidimo se u sljedeći. Ćao.